Kitabu cha Obadia mrengoni wa kwanza hukumu ya Edomu. Kaga ni maona rigonyesa Obadia kaga ndo bwana mlungu ambago zuru za Edomu uzapata vurokula kwa bwana kukala kwa humu wa mjumbe akanena matefa ambe ukani ukapiga na Edomu lola nda kuhenda mtitekeza mataifa undavudheshomu kuzonya kukuza kukenga we ukalaekeza panga za miamba utu ekeza makaloga zulujomu moyoni mwako namba kakuna mtu adimaye kunitinya atibule wana namba kukala hatoka bururuka zulu herengwe eduka kama kalogo kahikeza nyenyezi kize ndakutinya ativisho aivimaki kwangirira hedu majambazi makikwangirira na usiku kama iya kila kitubule ahutaza bibu na makizo kwako kuutakiza makasaza ili akiana mapate kuhalasa la ataluko lola Esau manda pekeleshwa lola za azinize ziruza fisajo visho zihalwajo osuro ungana nao manda kuinga hata muhakani asina manda kukenga na makushinde ariyo maleo chakula cha kwako manda kuhega na muhambo na ukudavimanya wana namba siku hiyo ndanonga lacho kabila la Edomu ndanonga kila mtu mwenye marifa kaeza mrimo wa Esau heti mani mashujaa kwako manda ngirwani woga kila mtu andalagwa na kakuna mtu ande sarazulu za mrimo wa Esau kwa utu apigwa aropigwa ndugu yenu Jakobu uwena ondaibishwa na kuangamizo kare na kare siku hiyo roho imakanda na kololera kuno ajeni manahala malize na watu wa makabila mangi na maroho ngira kaeza mifiriashi viliaye na kuigasha Jerusalemu kwa kuipigira kura wana wakala hera mwenga wao wanzaje kulolera siku hiyo ndugu zo mara wakalama na sirima wanzaje kushereka siku hiyo mara wakala ndugu zo ajuda manalagwa wanzaje sholera siku hiyo ya mashaka gao wanzaje kuingira kaza mvire watu wangu siku ya mashaka gao wanzaje kuateka siku hiyo ya mashaka gao wanzaje kuala vitu jao siku hiyo mashaka gao wanzaje kuima matano ni kuapiga Mario kalama na chimbira wanzaje kuala jatua Mario kalama za sala kwa mahadui yao siku ya mashaka gao kwani siku ya bwana kuhukumu mataifa izafika hehi ajomru jaenderansi yenu na numdahendera visho mautuma yego simrego gahenda gandamu yiraine kwani here atu wangu marishopata mashaka zuru za mrima wangu mweri mataifa na mandasirima za visho mwaka magome tsetsetse here kwamba kama kalire haa duniani bule ila mrima Sayuni kuna kanare wa atumandio okoka na undakala muheri na nyumba ya Jakobu inda hala uritiwe kaheri nyumba ya Jakobu inda akamoho na nyumba ya Josefu inda biririka moho nyumba ya Esau inda kala migu wa mifu na umandaa kakaiza na kwa ocha kanda sala hata mwenga kaiza nyumba ya Esau wanaza nena atumakalo kaiza jangwa Negebu mandahala mrima wa Esau Atuashefela mandahala insi ya Filisiti, Efraim na Samaria. Lukolo Benjamini lo, lundahala insi ya Gileadi. Kundira Israeli maruro chimbirira Kanaani mandauya. Na mahalensi ya kwenda mhaka Zarefati. Amaro chimbira Faraji kula Jerusalemu mandahala mizi ya Negebu. Akomboli manda kwera zuru za mrima Sayuni na kuitawala mirima ya Esau. Na utawala undakala wa Bwana.